Ovo je snimak spektra u Pirotu na spojašnoj anteni. VHF dvometarski opseg. Centar frekvencije 145.00 MHz, tu gde je crveni marker. Tu možete da vidite kako sad, pošto nema električne energije, gore na crnom vrhu i ne rade par predajnika. 98,5 RTS, radijski predajnik, 103,3 plus medija, sport plus radio i nijedna DVB-T plus nijedna televizija. Znači nijedan predajnik trenutno ne radi. I spektar je, kao što vidite, veoma čist. Ja ću kasnije da vam napravim spektar, da vidite kako izgleda i kad budu proradila ta FM radija i DVB-T kad bude dobio televizija digitalna, kada bude dobila struje, pa da vidite spektar kakav će biti.